Poštovani gledaoci, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radio televizije KIS. Živimo u društvu u kojem je broj ljudi iznad 65 godina u stalnom porastu. Svet sve brže stari. Istovremeno, pitanje društvenog značaja starenja treba posmatrati i u širem kontekstu. Ono što starost zaista jeste, prilike koje nudi i teret koje sa sobom nosi. A kako se naše društvo ophodi prema starijim ljudima, poslušajte iz razgovora sa Ljiljanom Milić, bivšom predsjednicom Invalida rada Beograd i Ristom Markovićem, bivšim sekretarom Invalida rada Beograd. Dobro jutro i hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste baš vi moji gosti. Recite mi za početak da li nam možete predstaviti sebe i svoje delovanje i aktivnosti u ovoj oblasti. Dobro jutro. Ja sam Ljiljana Milić, bivša predsjednica Invalida rada Kosovske Mitrovice, čija je organizacija zastupa u Beogradu za predsjedništvo. Radim već preko 10 godina, vodim organizaciju. Organizacija koja Invalida rada postoji 50 godina i meni je žao što sam ja ta koja sam ugasila tu organizaciju, ali silom prilika, nisam namerno, ali silom prilika, jer stvarno je organizacija funkcionisala samo tako. Nebitno što se svega toga tiče, mi smo pre 2 godine ugasili organizaciju, međutim, još uvijek smo ostali da se družimo. To su starije osobe koje preko 50 godina, a broj članova je bilo preko 500, pa se smanjivalo na 300, tako da je ostalo u posljednje vreme negde 50-ak. Hvala vam. Risto, da li vi možete predstaviti sebe i svoje delovanje u ovoj oblasti? Ja sam Rista Marković, sekretar organizacije za penzionere, invalidi rada. Gledali smo da pomognemo i tim ljudima, da ne budemo samo organizacija kao organizacija, nego da pomognemo tim starim osobama, da se družimo što više, da se i oni druže i sa nama i sa ostalim članovima i tako. I koji su to negde najčešći problemi sa kojima se stari susreću, kako u svetu, tako i ovde u Kosovskoj Mitrovici? Problema ima mnogo, zato što se na starije u posljednje vreme sve manje obraća pažnja, a međutim starije populacije u posljednje vreme sve više raste. Što se tiče i Mitrovice kao grada, ja mislim da vrlo malo čini za ove stare ljude. Pre svega, to je veliki broj propusta, slaba primanja, u stvari materijalna situacija je vrlo oskudna, onda mladi se jako loše odnose prema starijima, uopšte u gradu nema toliko nekih aktivnosti što se tiče za starije osobe, čak i one što bi imale organizacije, ja mislim da se vrlo malo polažu računa o starima, vrlo malo polažu na njih da im se nešto ukaže, pomoć neka i sve to. Kad su neke velike manifestacije, na primjer proslave neke, onda se tek tu nađu neki da pomognu starima. A inače ovako, nije to samo pomoći samo na 5-6 mjeseci jednom ili tako nešto. Pomoći treba svaki dan da se nađe, a ne učiniti im samo, šta ja znam, u mjesec dana jednom obići tu osobu. Hajde da probamo da definišemo šta to znači diskriminacija kada su stari ljudi u pitanju. Diskriminacija može na više načina da se manifestuje. Prvo, diskriminacija od mladih, što se tiče zapostavljanja. Prvo, mladi neće da vode račun o svojim porodicama, u stvari ne porodicama, nego o roditeljima. Tu se osjeća jedna diskriminacija. Sad, da li je fizička ili psihička diskriminacija, možda se manifestuje kako ko smatra. Ali ja mislim da je najviše u pitanju finansijska situacija. Mladi većinom odlaze, ostaju stari su na teret države, opštine i sve. To je veliki, ja znam da je to veliko opterećenje i za budžet i za opštinu, ali ipak sa starima mora da se radi. Također, koji u zdravstvu isto, zdravstvene ustanove treba malo više da se posvete starima, ne samo kad su njihove, šta ja znam, neke proslave, idi mi dođi, krv, šećer i to u redu je. Ja se slažem, ali malo češće obilaziti te stare, malo više razgovarati sa tim ljudima. To je njima potrebno. Imala sam prilike da je sat vremena provesti sa jednom, dobro, ne baš sat, ajde, pretila sam, ali pola sata provesti sa jednom osobom, razgovarati starijom, mnogo više znači nego, ne znam, neke lekovi i sve to.
Slažem se sa vama jer je negde usamljenost i glavna karakteristika, odnosno problem starih ljudi. I neophodno je boriti se protiv socijalnog isključivanja i izolacije starih ljudi i preduzimati mere posvećene njihovom aktivnom učešću u društvu, ali to mnogi, nažalost, danas zanemaruju. Vi ste malo čas spomenuli taj finansijski problem kod starih ljudi. Pa kakva je ta materijalna podrška starim licima? Imaju li pozitivnu povratnu informaciju kada se nađu u stanju teške materijalne i životne situacije i kada se obrate određenim institucijama kako bi im pružili materijalnu podršku? Mi smo to vodili računa, strogo, da pomognemo sa ljudima, razgovarali smo sa članovima, razgovarali smo prvo o problemima, držali smo često sastanke i otvoreno smo razgovarali sve i oni su isticali probleme njihove. Razlike. I u porodici, i u društvu, kako ih omalovažavaju pojedini. To je, mislim, između građana. Šta je, on je penzioner, a šta je, on je star. Evo, takav je odnos. I u vašoj organizaciji pretpostavljam da ste imali penzioneri iz ruralnih i urbanih sredina. Koji su penzioneri imali više problema? Oni koji žive na selu ili oni iz grada? Čini mi se da je više imali iz grada. Šta mislite? Zbog čega je to tako? Zbog čega? Zato što je to urbana sredina pa je malo više, ne mogu da shvate. Svi u gradu jure za bolji život, za rad i sve, a ne zanemaruju starije osobe. Čak ponekad negde i po jednim porodicama i roditelje malte ne obraćaju za roditeljem da velike veće pažnje. Prema tome, valjda to je tako, a na selu je normalno, oni imaju svoj posao, svoje radove i tako. Što se tiče seoskog domaćinstva, imali smo malo manje članova odatle, zato što je Mitrovica ne obuhvata baš seoska domaćinstva toliko, isključivo na teritoriji Mitrovice. Opština Kosovska Mitrovica, time smo se bavili. Nismo se bavili, nego članovi su bili isključivo odatle i malo seoska tu, okolo. Ali dobro, razumemo da seoska domaćinstva, ja mislim da su i oni previše ugroženi, jer su mladi otišli sa sela, tako da su ostali stari dole, dosta. Ali valjda oni se povuku, nekako i ne kontaktiraju toliko, tako da i ne dođu, uplate članarinu, posljed jedno 10-15, moraju da se vrate. To je ovo. Svakako, mi se danas i pored problema starih ljudi susrećemo i sa takozvanim odlivom mozgova. Nažalost, mladi nam sve češće idu iz države, tako da je sve manje ljudi koji će se pozabaviti problemima starih i što vi kažete, neko ko bi trebalo da izdvoji samo pola sata da porazgovara sa njima, to bi njima promenilo dan. I prema globalnom izveštaju o položaju starih osoba, preko polovina starih ljudi doživljava ili je bar jednom doživjelo neki vid diskriminacije, najčešće u pristupu uslugama ili u traženju informacija od ustanova. Da li je ista situacija bila i ovde u Kosovskoj Mitrovici? Jeste. Jeste bile, imali smo prilike, dobro, ja sam sa dve osobe, da sam starije osobe, onako kad smo počeli malo otvoreno da pričamo, da razgovaramo, da je bila diskriminisana od strane sina, ali to ipak isključivo samo sa finansijske strane, nije maltretirana fizički, ali dosta je psihički, tražeći novac, isključivo finansijska strana. A posle onda, žalosno je ako znate da ćerka ne pomaže roditeljima svojim, nema vremena da odvoji, ne kažem, razumijem one koji su sa strane, koji su otišli i napustili Mitrovicu, ali koji su ovde u gradu, da nema vremena, barem u 2-3 dana jednom da posjeti roditelja, to je strašno. I kad se takva osoba koja ima preko 70, dobro i tu sam i ja negde, oko 80 godina kad se požali, eto da mi nije dolazila ćerka, nije me obilazio sin, već 2-3 dana, a da ne govorimo već o unucima i to već i da ne pričamo. Ta deca već nemaju vremena, u stvari, pa valjda kako su malo stariji, ta deca mlada, kako malo više stare, tek onda osjećaju to. A dok su još onako mladi, tu negde 20-30 godina, oni još ne osjećaju tu potrebu za roditeljstvom, tom vrstom privrženosti, savesnosti, da budu savesni prema roditeljima. Pa rekla bih da iz ovog što ste vi upravo naveli, mi svedočimo finansijskom i psihičkom nasilju zapravo nad starim osobama. Da, ne mora, kažem, da bude samo fizičko. Obično kad se kaže nasilje, nekako odmah se ograđuju da je to fizičko, maltretiranje, mada ima i toga ovde,
Nisam još, da budem iskrena, čula za tako nešto, tu vrstu nasilja. Dobro, mislim, nad ženama, to je nešto drugo. Ali ovo što se tiče starijih osoba, za Mitrovicu još tako nisam, ali za psihičko i ovo drugo nasilje, da. Svakako. To ima. I naravno, svedoci smo toga da se društvo sve više kreće ka digitalizaciji radi lakšeg dolaženja do informacija i insistiramo na toj digitalizaciji, a nismo svesni da se stari ljudi u tom svetu apsolutno ne snalaze. I da li zapravo postoje osobe koje će osposobiti ove ljude da lakše dolaze do informacija, da se što bolje snađu u ovom svetu interneta i prepunom različitih informacija i interneta i društvenih mreža? Da, postoji. Mi smo organizovali, dobro, dok smo bili, još dok je organizacija bila, jedna nevladina organizacija ponudila nam je obuku za naše penzionere. Tako da smo bili, ja mislim, jedno mesec, skoro mesec, nije, malo manje od mesec dana, gde smo išli 2 puta nedeljno na obuku radom sa kompjutera za starije osobe. I ja mislim da je to mnogo pomoglo. Ako je najosnovnije, barem da znaju da otvore kompjuter, da uđu, da pogledaju nešto i ništa više ne treba. I sasvim je dovoljno za jednu stariju osobu, koliko je to da možda se snađe, da pročita po nešto. Ili barem da kontaktiraju decu ili unuke koji su u inostranstvu ili van grada. Toliko nešto, da. Ali sad više toga nema. To je više, kako je organizacija otišla, ne znam ove druge da li tako nešto organizuju, ali mogli bi i sad još uvijek da se sve to vrati. Zašto ne bi ja ponovo, naprimjer, jako meni tu skoro, dobro, nećemo godinu, 70, evo da kažem, 68 punih, zašto ne bih mogla ponovo da se uključim malo, pa da obnovim nešto, možda si zaboravilo, ne samo ja, nego puno nas. Ja verujem da bi imalo, pa najmanje 15-ak koji bi došli ponovo na obuku te vrste. Slažem se sa vama, apsolutno, i tako nešto definitivno treba da postoji u Kosovskoj Mitrovici. Risto, možete li mi reći kakvi su uslovi za starije ljude ovde u Kosovskoj Mitrovici? Jeste li vi zadovoljni? Pa vidite, kažem, pa nisam dovoljno zadovoljan. Jer ima još ponegde, vidim, prema starim osobama, nema, iako je gužva nešto, ovo ono, nema poštovanje starije osobe da malo da se pomeri, da prođe ovo ono, nego malo su, da kažem, nadmeni, mlađi i sve. Međutim, mi smo se borili, kao što reče koleginica, borili smo se da pomognemo svim, koliko smo mogli. Čas smo planirali bili da, mislim, počeli smo sa radom, da ne sede samo u kancelariji. Štampu smo uzimali stalno da mogu da pročitaju, ali kako smo mogli to da radimo kad nam prostorije nismo imali dovoljno? Pa je bilo u planu čak zanatske radinosti, penzioneri, penzionerke mogu da hekle, penzioneri mogu da rade ili da sednu, da imaju tablu, 2 šah ili karte, da sednu kao ljudi, da popričaju malo, da se zanimaju malo i da prođe. Čak i ručna radinost planirali smo da otvorimo više, da bi mogli, da imaju nešto da rade, da se smire. Međutim, nikakve uslova nismo imali. I recite mi da, pored starih osoba koje su u starosti mobilne, nažalost ima i onih koji su invalidi. Kakav je odnos zajednice prema starim osobama koji su invalidi? Ja mislim da uopšte nema nikakve. To je užas jedan. Da baš uopšte ne razmišlja o tim osobama. Prvo u gradu, ako krenemo, gde imate dobro rampe, možda 1-2 za te tako nepokretne osobe, za starije osobe. Vidimo, ovde su napravili ulicu od Kraša gore, svaka čast. Jeste nova ulica i sve to. Ali za penzionere, u stvari za ove sa invalidima, invalidi koji su u kolicima i sa štakama. Ja sam videla se skoro pre neki dan jedan maltene okliznuo čovjek sa štakama. Toliko to je nagib kad se silazi dole prema Krašu. Ja se sam učinila kako će kad prvi sneg padne, šta će biti sa tom ulicom? Prvi sneg je kad se to zaledi. Osim toga, to je i neosvetljenost za uveče. Mislim, to su mane u gradu, da ima jako slabo osvetljenost i prema bolnici gore. Ovamo ove sporedne ulice, više da ne pričamo kako je užasna osvetljenost. Onda ulice iskopane, pa ne znam šta da kažem. Dakle, može se reći da naš grad nije prilagođen starim ljudima. Apsolutno, nikako.
Ne samo starima, nije samo starima, ma i prva hitna pomoć neka krene prema bolnici. Vamo, rekao, od Sutjeske ulice i sve to, pa da imaš da se mimoiđe. Oni su nešto pokušavali rane i godine, ja ne znam šta su se tu radili, ali opet još gore su napravili. Parkiranje s jedne i s druge strane, ne može se mimoiđe, to si na trotare parkiraju kola i kuda će i pešak da prođe. Onda pravite osmice, levo, desno, siđete gore, dole, ulica vamo da je glavna pošta. Ako se kaže glavna pošta, valjda razumemo nešto, da je stvarno nešto izuzetno za u gradu. Ja ne znam da li ste, zašto ne snime tamo onu ulicu kakva izgleda u podne, kad dolaze roba, kad dolaze pošta i sve to. A treba neke sanitet da dođe, ne da Bože. Nešto da se desi tu. To je i rupa s jedne strane, s druge strane parkirna kola. To je užas. Dakle, za nas se možda i baš ne može reći da smo mi negde solidarno društvo koje će da pritekne starim ljudima u pomoć bilo na individualnom ili grupnom nivou, zar ne? Teško. Teško to. Da li valjda ima ovi mladi nemaju baš tu toliko savjesnost prema ovim starima? Da li valjda ako su stari pa su možda malo, da ne kažem džangrizavi, dosadni i sve to uvek ponavljaju u naše vreme. Ja isto kažem, u naše vreme nije baš bilo tako, bilo je malo više solidarnosti od mladih. Sad, da li očekujemo mi od tih mladih nešto previše ili su mladi prezauzeti? A ko je kriv za to? Ne možemo da kažemo da li je to kućno vaspitanje ili treba u školi da ga vaspitaju. To ne, to je već malo teže. Da, pa ja bih rekla da je to pre svega polazi iz kuće, da one osobe, mlade osobe koje su naučile da poštuju svoje bake i deke, da će apsolutno to primeniti i na ostale starije ljude, a nažalost oni koji nisu naučili to u svom detinjstvu, to se na ovaj način i odražava u društvenoj zajednici. Sada možemo da popričamo malo i o problemima zapošljavanja ljudi sa 65 plus godina. Kakva je situacija sa tim? Ja što toga tiče nisam upoznat, što tiče Mitrovice sa 60 plus godina, neće ih niko. Ko bi mene sad negde, ja se osjećam još uvijek, iako sam u penziji već dugo vremena, dugo godina, i sve to ja se osjećam još uvijek sposobno da mogu da radim, i sve to ja sam uvijek i aktivna bila i u nevladnim organizacijama i svuda, ali ko bi mene sad zaposlio? Ajde, budemo iskreni. Čim kažete koliko godina ima, niti možete kod privatnika negde u nekoj prodavnici, onda, apsolutno, baš nigde. Pa eto, pored toga, na koji način bismo mi onda mogli da uključimo starije ljude koliko toliko u neke svakodnevne aktivnosti kako bi se oni osjećali produktivno i ako se osjećaju vitalno i sposobno za rad? Mogu. Ako im omogućite da imaju nešto da rade, naprimjer, heklanje, pletenje, pa to da se proda, ali jedna organizacija koja će to da vodi, pa onda u domaćinstvu pravljenje kolača, zimnica i sve to. Ja imam da sam obučena za tako nešto, rad sa ovim starima koji bi radili, mislim stari, ipak znaju one starinske malo kolače, starinske sve to da se radi, da se mesi, pa izložite negde, prodajte i tako nešto. Ima ko će da kupi i tako nešto. Pogotovo što ovde na Kosovu mi još uvijek držimo tradiciju praznika, sad su puno praznici i sve to, ne samo sad, nego uvijek ih ima. I prodati nekome, zar to ne može? Apsolutno. U tome. Hristo, jeste li vi hteli nešto da dodate? Ne, nego kažem što kaže Ljilja, to je to što ne daju. Pa ja sam malo pre rekao, htjeli smo da otvorimo da ljudi kada se druže, da rade, da nešto, da se zanimaju u prostoriji gdje će, ili neko možda radi na drvo, neko radi sa kanapom. Ja sam čak, pošto makrame sam pleo nekada, radi makrame, police sam pleo i tako, ranije, kad sam mlađi bio. Da pomognemo da oni to urade. I posle toga to se proda, narod uzme i oni zadovoljni, a zadovoljni i kao članovi zadovoljni, jer prođe im vreme u tom radu. Svakako, opet imaju neku korist od tog proizvoda. I korist imaju, normalno, a mi smo često i organizovali na taj način izlete. U gradu, da. Izlete. Autobusom, organizujemo autobusom, idemo, pa se dogovorimo sa njima gde ćemo da idemo i onda se i tamo idemo da obiđemo to, da smo obilazili i manastire i banje i tako dalje. A dodala bih još i na ovo, isto što se tiče organizacija, mogla bi da se ima neka prostorija, ali ne kao što smo mi dobili
3 sa 3, meni ne treba da budem ja sa sekretarom u toj prostoriji, meni treba za invalide koje smo vodili organizaciju, za te ljude meni treba prostorija. Znači nešto veliko, nešto koje je 5 sa 6, tako nešto da možemo da stavimo stolice, da se tu družimo, onda mogli bi da se zaposli neka koja bi kuvala kafu, neka koja bi čistila. Onda od onoga koji mi, članovi koji dođu tu, pa svak će da uzme kafu neku da naruči sok jedan, tako provede tu vreme, ostane tu nekoliko sati, imaće koristi i ta koja kuva od njih, mislim, normalno, neće plaćati kiriju, stajeće, mislim, opštini za toga ili sve to, ko ti dodeli tu prostoriju, i ova koja čisti isto. Zar to je tako nešto, to sam ja htjela i ranije, međutim nisam nalazila uopšte na razumevanje, kod nikoga, apsolutno, da budem iskrena. Svi su me nekako, ne da su me olažavali, smatrali da to stari pa stari, eto to. To je ono. I da li se na ovim prostorima ulaže dovoljno sredstava neophodnih za obuku stručnjaka koji bi radili sa starijim licima? Što s toga tiče, to nisam za tako nešto. Niste čuli? Nisam. Dobro. Ja mislim da ima valjda koji rade i sve to, ali mi nismo dolazili u kontakt sa takvim ljudima. I šta vi mislite koliko sadašnji penzioni sistem garantuje potpunu socijalnu sigurnost starih ljudi? Erica, šta misliš ti? Penzije su užasne. To je ispod minimuma, a svi znamo koliko je radnice u Trepči koji idu sa kojom penzijom. Iako su proveli tamo i 40, 30, 40 godina staža, da ne kažem i za ove malo mlađe, ali sa penzijom od, ajde u proseku, mada oni, ja ne znam kako uzimaju prosek, one koji ima 80.000 i one koji ima 17.000 i onda uzmu prosek. Pa nemojte prosek taj da uzimate. Uzmite malo više. Ja mislim, prosek više od 25.000 nije ovdje u Mitrovici. I to, ako je. Nije sramota da kažemo ako je cijela moja penzija, dobro, ja sam zadovoljna što i duže trošimo, nebitno. Ali da li može sa 23.000 čovjek da živi? Ja samo kažem, evo neka donesu ljudi čekove svoje, neka donesu socijalnom radniku ili bilo kome, ne nego stvari ekonomisti koji zna to fino, da rasporedi, neka sam kaže, evo vam, rasporedite mi za mjesec dana sa tim novcem. Evo, izvolite, pa mi vi rasporedite kako ću da živim. Prvo da se plati sve komunalije što treba. Sreća, ovdje mi ne plaćamo, ali mislite da su u Srbiji. Ne govorimo, nemoj samo da bude za Mitrovicu, ali uopšte, i ako odu vama u Srbiji negde, da li može s time da se živi? Teško. Pa eto, za kraj, šta vi mislite, kako da promenimo ovu situaciju? Da li imate neke predloge za rešenje ovih problema? Može. Fino jednu kancelariju veliko, pa pozovete jedno 15-ak starijih osoba, pa čujete njihova sva mišljenja, pa onda pustite ih neka slobodno njihove primedbe daju, kritike, pohvale, apsolutno sve. Ko što u bolnicu ima onako kritike i pohvale, tako isto, ali da može stvarno da se dođe negde, da se požele, ne znam da li opština uopšte, kažu da je imala valjda da jednom nedeljno, ne, nisam sigurna, da može da se ide, da se razgovara, međutim to nije tačno, nikada nisam mogla da dođem do gore. Pa neka se čuje malo glas naroda, onog baš građanina. Hristo, šta vi mislite, kako možemo još da promenimo ovu situaciju pored ovog što je navela Ljiljana? Mislim da kažem, teško se promenila situacija. Finansijski penzioneri kao penzioneri malo, nemaju podrške od pojedinih roditelja, svojih roditelja nemaju podršku. A već da ne kažem i u društvu, što je malo pre Ljilja rekla, zanemare su penzioneri kao ništa, kao da ništa ne. I u tom slučaju više ne znam kako ja koliko puta razgovaram sa ljudima kad mi kaže ja im objasnim, daj ovako, uputim ih nešto kroz razgovor. Kaže pa to ne može tako, pa odmah ne može tako. Kako ne može? Inače, penzioner kad ima sad, koji su pogotovo koji su radili u Trepči, u ovim preduzećima, ne rade. Penzija, kad mi je rekao čovek da mu je penzija 12.000. Šta će pre? Hoće da plati komunali, hoće da plati ovaj porez, hoće da uzme hranu, ne može ni za hranu nema dovoljno. I to je jako žalostno da se čuje, jer ljudi su
radili su svoj život, su posvetili i zdravlje su izgubili možda na radnom mestu radeći. A sad odjednom ostao ni tamo ni tamo. Eto, meni je žao što mi, nažalost, ovog jutra nismo uspjeli da pošaljemo tu neku optimističnu sliku o penzionerima ovde u Kosovskoj Mitrovici, ali u svakom slučaju važno da se priča o ovim realnim problemima kako bi se društvo što više osvestilo i neophodno je angažovanje civilnog društva, stalnih edukacija i mladih ljudi kako da se ophode prema starijem stanovništvu, pa tako i kako bismo unapredili i stariju populaciju, tako i ostale delove društva. A najgore što se očekuje i stari očekuje da im mladi pomognu. To je ono. Nije da je problem, ali to je isto malo teško zato što i ni mladi ne mogu da dođu do posla. Kako onda ja mogu da mi pomogne sin ili ćerka kad ni oni nemaju? Znači oni očekuju od mene nešto. Dobro, ne kažem konkretno od mene, ali kažem očekuju od starih da im nešto pomognu. To je ono što je teško. Svakako, ali eto, bar u najmanju ruku onome što smo pričali, da izdvoje 15-ak, pola sata svog vremena, da posvete svoje vreme starim ljudima, ja verujem da bi to njima izuzetno značilo i da bi im koliko toliko rešilo bar taj problem usamljenosti i napuštenosti u ovom društvu. Vama hvala još jednom što ste ovog jutra bili moji gosti i bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala i vama što ste nas pozvali da diskutujemo o ovakvoj temi jednoj. Hvala još jednom. Prijatno.